Ye salikwazisekiwe. Angilo isakaza ngenyevu. Suphindile futhi uyasangana. Wena welile wamasimba wena. Umthetho wakho ulo uyikhuhla lapha emthondweni kaTshatha, uyikhuhla lapha emthondweni kaTshatha. Awukahle welile. Umthetho wakho lamasende wena wafuna wonke nje kanye kanye. Wonke nje kanye kanye. Uyikhuhla emthondweni kaKhuzani, uyikhuhla emthondweni kaTshatha, uyikhuhla emthondweni yamalunda lawa amanye amalunda lawo, uyikhuhla emthondweni yonke nje imthondo wena lo uyikhuhla ku ufunane emadodeni welile, ufunane emadodeni sifebe. Ingxabano kaTshatha nomcineka umfazi ufunani kuyo wena? Ufunani mfazi ndini gogo ndini ey'ndabeni zamadoda? Uma engaba amadoda engaboni ngasolinye, awekho yini amanye amadoda angakwazi ukungena indaba yamadoda angaboni ngasolinye? Umfazi umenza ikhwehlela. Ufunani ey'ndabeni zamadoda? Ulo uzosakazikiwi lana ey'ndabeni zamadoda sifebe. Ufunani la wena? Funani ey'ndabeni zamadoda wena? Ulo uzosantula amazinya akuhlaza la ey'ndabeni zamadoda. Umcineka kade kuvakashele zolo lokhu ehamba noKhuzani. Namhlanje wena uvuka uyamthuka, uvuka uyamdelela, uvuka uyampenda, uyamnameka. Ufunane ey'ndabeni zikaTshatha nomcineka wena? Umfazi wena. Umfazi wena. Indaba kaMcineka noTshatha uma ngabe ngempela idinga ukungenelelwa, akhona amadoda aqotho angangenelela indaba kaTshatha nomcineka. Hayi umfazi ommenza ngaphansi nangaphezulu. Ufunane wena welile? Sikhathele nguwe manje, sikhathele nje lamasimba akho. Mina akunandaba ukuthi uhlezi uhamba noKhuzani, amasimba kwayona leyo nto nje. Nali iqhawe lami nginako nje ukuthi ngibuye ngithi ukuligxeka kancane. Kwayilona nje iqhawe lami libudedengu nje iqhawe. Uyabona? Ngoba umuntu onjengowelile owugaxekile inyama yomsipho ey'ndabeni zamadoda, umuntu ohleze egaxeke emadodeni ezogovozela amadoda ngamasimba ey'bhuka ey'vuthiwe ey'ntshwamile zamathanga agcwele ikliwi. Iqhawe lami lifunani kulowo masimba omfazi ongena dignity, umfazi ongahlelekile kanje? Bebangaka abafazi abanesithunzi, abanesizotha, abafazi abane-integrity. Iqhawe lami lifunani lenja? Lifunani lo doti lo? Lamasimba la ubona ngiwashaya ngiwaphindelela nje ingoba lamasimba lawa ake angithuka ngawaziba ngayithulela nje. Le voice note nje engiphendule ngayo bekweyesibili welile ngithuka. Bekweyesibili. Okokuqala ngathula, sayinyathela lo ndaba sinomhla ka1, sayinyathela sashaya ngathi ayenzekanga. Engithuka welile ngingenze lutho, ngingamenzanga lutho. Wangibiza ngazo zonke inhlamba. Sinezinsizwa lapha nomhla ka1 sayinyathela lo ndaba leyo ayangachuma nangayazi. Le VN ke ngiyiphendulileke le bekokwesibili ezongidakelwa lo mfazi lo. Ingakho ngimshaya ngimphindelela. Ngifuna nje lo mfazi angaphinde azosantula isihobho sakhe lapha phambi kwegama lami. Ngifuna nje angaphinde azonuka isingquza lapha phambi kwegama lami. Namhlanje ubizo omcineka. Lesi sifebe lesi sabuye emendweni sahlulwa umendo. Yayilotsholiwe lenja, iganile, ishadile, yahlulwa umendo, yabuyela ekhaya. Sifebe lesi. Namhlanje makufuneka vakashelwe kuphoqile ukuthi kuyiwe elokhuzeni lapha kwaMchunu. Akakhulelanga nakhona kwaMchunu lenja le. Ayikhulelanga ngisho kwaMchunu. Siyazazi indaba zakho nawele ukuthi sithuli nje ngoba sibona abafazi. Sithuli nje asibona abafazi. Siyazazi ezakho wena. Siyazazi ezakho. Uhamba ugaxeka lana ey'ndabeni zamadoda, uhamba ugaxeka usantula imlenze lana ukunyanyisa ngekiwi yamasimba.
ufunane madodeni mfazindini, funane madodeni sifebendini. Mina ungayithatha inyathelo zakho zamasemba zokukhombisa mina ukuthi ngubani. Basho bathi thatha inyathelo, hambe uyovula amacala, hambe uyowavula lo masemba amacala akho. Mina ngizokukhombisa ukuthi ngubani mina. Hambe uyowavula inhlunu zamacala lezo. Mina ngizokuprovela mina ukuthi who am I. Angona mina lezi intithithi zeyinothongo omsizi bakho noJobe wamasimba lana. Angiyona lo malebe lawo mina. Lezo ntethe lezo labafana abanyanyisayo hlezi ubhizi ukhenquza nabindaba. Angona lonja leyo mina. Nokuprovela mina. Uyanyanyisa welile emchunu. Unesidini unesitefu uyanyanyisa la kumaskandi nje isidina ngune uyanyanyisa nje mangizwe ivoice yakho nje usaqala ukukhuluma ukuthi angihlanzi ungathi uyabhosha sifebe kade uyasidakelwa wena. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Oh my god guys, Welile Mqunu uyathukwa shemakusile, like uyathukwa, especially Max Makhanya these days. Uyamthuka uwakamdlalisa umtshela ukuthi unekiwe ufuna nemadodzeni ngoba uyamensa. Hayibo besithi last week bekaqinile kumthuka Max Makhanya kuwelile ngendlela wamthuka ngakhona guys, ngeva kusaba ngisho umtimba wami, but nanamuhla kena ubuyile again for round 2 uyamthuka again kuwelile Mqunu. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.